Kastalatibyan! Ket ita, isagot mi kada kayo ti istorya anaadaw iti pagsasao akunana. Agminar iti rupa, ti kinangisit, ti kararwa. Tampok dito'y drama tayo. Kastalatibyan! Nagrigat ka lakit din nabalsigan na kayo, aya. Pare Ricardo! Nay, si Kama at Marie Gloria. Nakalaba ka din, Maray. Gloria, Gloria la bandera. Di mo man pag-aangawan tinagan ko, pare. Ah? Tadyakin may dito'y balayo, makiangaw. Aya, seryoso ka nga raw. Ayan, ni bakit mo? Aday di unag. Apay, Maray. Inkay baga nga umayak ag singer, iti utang na. Adda utang na kan ka, Maray. Ay, ilamlam mga nan ti utang na kanyak. Awan do man ang karagiti do mga imutang kanyak. Akal pasan ang naala dati kwarta, naglabmang dan. Ay, mabit lang, Maray, Urayam dito'y, tainak ayaban. Nene, na-slice mo nday tatabungaw nga ilaok ko dito'y sardinas. Ganda ni nanang. Darasam tanay, maksatan to'y igis-gisa. Ophel, bakit? Apay lakay, nakabalsig kan. Alaam nga rod dito'y kusinan adag iti nabalsig mo, tawanan pagsungraw. Adag singisingir ken ka, ada di tarwar. Ay, jay sama, Bombay daytan. Unaw tay Taiwanese. Ni Kumari Gloria. Ay sus, naungot day tangag singer. Amumat gaya man na ungat ngagsingir. Apay nga imutang kapailangan ken kuana. Win nga rod, nanang. Mano aya ti inutang mo ken kuana. Saan akwarta timpautang na? Anya nga rod. Jay ngay saka ti baboy nga imay na insursur idi na minsan. Anya? Inutang mo jay inlauya masaka ti baboy. Ay, naimbaglangan ta sa anak anagsida. Utang mo't gayam dayjay. Ala, yung kabayadanan. Pangalaak ngay kumay ti pagbayad ko. Ikanak ay iti pagbayad ko lakay. Pangala ko mga iti kwartak. Kadyak pa imot nakapasada iti tricycle. Kayat mo asawan, nanang. Uray jay sinda tayo nga igado idi na minsan kat inutang mo dayjay. Wen, inutang kumailaang kin ni Marie Gloria. Puro utang tikan kanan tayo. Uray day tabagas. Inutin nyo day ta, tautang day ta. Ay, hingga nga rod kasarita ni Marie Gloria. Itay pa nga urayin na kay Jerwar. Anya ngay nga ti baga, katawan mo't pagbayad ko. Di agrason ka. Anya ngay ti irason ka. Ibagayo ano, anya ti irason ka. Awan mat ti mapanunot ko, nanang. Da kayon at imang panunot no anya ti irason nyo. Mano je utang mo kanya kon. 2 kilo asaka ti baboy. May sakot kagudwa nga igado. Idi na minsan, imutang ka iti papaitan. 2 kilo. Anya pa yung dirat duma? Nailistam ka di detalye inalak a 2 kilo alungganisa. Aywan anya. At dagayam inutang mo idi a 2 kilo alungganisa. Jengay hotdog maray. May sa asupot di inalak iday. Ay, wan gayam. Ay, imbaglakit din taanis ka. Manuday jay ngay. Di talo gasot. Ha? Talo kasot di may sa supaut? Ay sus nagninan. Kano ko namlaang idi at 250? Kasano ang nagbalin at 300? Ay, di syempre, utang. Nagdakkel mo timpatong mo. Kasta ano utang? Agbayad kan. Mabalin apas pay laang maray. Anya apas pay laeng, agbayad ka kit din. Awan pay nga rod pagbayad ka ta saan pay anak kapasada nila kay ikaw. Unay kamutan, maray. Nalpas yu akin nan. Ita saan kan nga agbayad? Ay namare, agbayad ak, ngam saan kumapay nga ita. Makisarsarita ak lang arudan kan kay tinasayaak. Kan kita man, nalipatan pay gayam dagiti daddo mga inututang ko. No sa anak anasaya at atao, jak impalagip dagijay nga utang ko kun ka. Kaano ka nga ron nga agbayad? Agsublikan to inton Sabado. Addan ton pagbayad ko kun ka. Sige. Agsubli akto inton Sabado.
Lakay, ingkagpasadan tapno adda pagbayad ko iti utang ko kini Mari Gloria inton Sabado. Jak ngarod makapasada. Kasano asaan ka ang makapasada? Jak matan mabirukan ti susi ti motor kaw. Napanannan nga Kasano ang napukaw? Relax ka kadilaeng. Agpanik ka man ako nakon. Adda nga rod babayadak inton Sabado. Ay, nangidis-diswak na taday dya susi aya. Amangan no adda dito'y sirok titugaw, no lamisaan. Kinita kaon, ngamawan. Mala, biro kam, taing kagpasadan. Anya ti kunam pare. Napukaw mo ti susi ti motor mo. Uwin nga rod pare. Ay sos, kasano dahitan ngay? Ay, dakmatan mabirukan. Kasanuak nga makapasada. Ay pare. Adday singasing ko. Idiriktam langan tapno makapasada ka. Awan to pa pag gasolinak. Ha, pare. Hindi bagat mo? Ha? Nakabani ka si Jerry daw yaw. Ay sus, makaung-ungat man dahitan. Ay sos. Ibabaon nak ngamin ama pa nagpasada. Ngamjak mabirukan ti susi ti motor ko. Ingkagpasada na! Ay sos. Ala pare. Aramida mo unti ko nakaremedyo. Tapno makapasada ka. Uwan pare. Uwan bakit? Tapno agtalnakan. Ay sus. Ay samot nakautangan ni Ophel day ta umay aglugan dito'y tricycle ko. Sapay ko matalabsan na to'y tricycle ko. Ijay ko masabali ti pagluganan na. Ay, nagngingi na mo ti singer dagiti tricycle driver. Dituyak man lang ang tricycle mo nga aglugan. Ay, sa dino ayat ipapanamare. Mapanak ag singer. Sa dino. Basta itulod na. Ibagak tulatakan ka no pagsardengan ta. Manungay ti ibayad mo. Damagamada gusto ibayad ka? Kat nagado ti utang yu kanya? Mano adagos ti damdamagamaw? Ay nagalasan day ta? Sige. Tapno awan makungkunam. Itulod kay di papanamare. Darasem tani. Agap apuraan. Awanan kayo iti baen. Ilamlam mangandak lang arudan. Ipakamat dakpay lang iti asayo. Idarom kayo no saan kayo ngagbayad. Ay, naungat mo't na ito yung nagsingiran. Makapasurong Paandarat kayo. man to'y tricycle ka. Tapumanaw kami dito. Nanay. Apay pinandar mo to'y tricycle. Ket mapantan amare. Inrekap da lang aruden tiri daw da. Di ka pala makadlaw. Agsubliak tumanan. Kat iti pa nagsublek. At danto kadwak a pulis. Ipapulis kayo! Dito'y kakadain mare. Nagkunakon ka. Dakpay nakasinger. Iso asa anak pa'y nga gawid. Aya. Sa dino pa'y nga iti papanam. Ije balay, ti may sapay, ang nakautang kanya. Kat kasano nga mare. Kat pangal daw matan. Mabisina kaon. Ay, pangaldawan na niya. Pasado alas 12 na mare. Ay, kastaya. Mapantangarudan dita fast food, dita highway. Ay, mangan kami matlangan. Uwan mare. Sige, tama pantangarod iti fast food. Mare, nakadanon tan dito fast food. Inta manganan. Ay, aguray ka. Anya nga intan nga ibagbagam. Mapantamangan. Sika, kan siyak. Siyak laeng ti mapanmangan dita. Sika laeng. Kasano akmat ngay? Kat makamo kamatan iti biyag mo Ingka mangan dita turo-turo. Ay, awan pa'y napasadak, mare. Gaputa sika ti intultulod ko. Ay, laglagi pamat nga ado ti utang ni bakit mo kanya. Ala, ingkan, tasublian nak to inton madamdama. Ay na, sapay ko mga rod, taado ti mapasadaan ni tatang mo itang aldaw, tapno adda pagbayad ko kin ni Mari Gloria. Kasanungay no awan mapasadaan na. Di ka man mat agpanunot iti kasta. Negatibo lang unay mo ti panagpampanunot mo. Apay ngamin ang nagut-utang ka kanyan ti Gloria. Kat nakaungat day chay nga agsingir. Nagmadi ti ugali na.
Kasano kat umay namat ngamin isursur dagiti ipapautang na. Inton maminsan, saan kayon nga umut-utang kan kuana, nanang? Agsida tayo laangan iti asin. Ha? Kaya't yu ti agsida iti aseng? Aganos tayo, ah? Ay, no saan ka makabayad kan ni Auntie Gloria? O may nakabugkabugkawan day jay. Uray kitaan nyo. Apay nga tata nagsakit mo, ti karabukob ko. Kasano? Dahil tala ng pukpukaw kadagiti nakautang kan ka ti inararamid mo. Kasano, kat ilang mga dakmat, di damat agbayad. Kasano adi daglamang kat sumungsungad ka pailaeng, agong unget kan. Ay, awan pa'y nasingirak apulos. Hala, itulod na ko ni Jibalay, paray. Uwan mare, kalpasan na, agawid akmatan. Ay, makabannog at talaga ti agsingir. At datan dito'y balayaw, Mari Gloria. Ay, nakawid akmat langan. Nagsakitan to'y sikat ko ang nakalugan ang nagmalmalam di ta tricycle mo. Agyaman na ka? Ninay, Mare. Di pamasahim nga eh. Agure ka Mare. Apay, agawid ka mo na. Kas dilatan? Katanya ngay nga rod. Apay, nalipata mo dagiti utang di bakat mo kanyak? Ayaw na niya. Ala, agawid kan. Nanang, simbang putan ni tatang. Ayan na. Day tao, imparking na, jay tricycle na. Anya ti orasan. Ay sus, alas 7. Nagrabrabi at talaga ang nagpasada ni tatang mo. Sigurado, ado din napasadaan na. Barang Lakay, ayan nga'y ginapasadaam. Tatang, ikanak iti kwartak. Pagpletik inton bigat ama panag-eskwela. Nabanugak. Agtugawak mampay. Ginapasadaamon at abilangag. Adayamot. Anya, awan napasadaam? Napanam nga rod nga'y anagmalmalam. Ay sos, dinak angawan iti kasta. Awan na pasadaak. Taintultulod ko ni Kumarim Agloria ang nagmalmalam. Anapan nagsingir kadagiti pinapautangan na. Anya, kat nagbayad kumaa, kasla arkila daytan. Tunggal singirak. Kuna namat nga ado kanu ti utang mo kenkwana. Kunak tupay kat. Talaga asaan anasaya ti ugali day jay a tao. Ay, minaysaan na kamanen tatang. Kat kasanungay nga rod babayadakan kwa na inton bigat. Masapa nga umay agsingir dayjay. Bayam, duwata asumango kenkwana ito numay. Mabalin ayamot alukwan na ka. Linukunak lang arudan. Mario Fail! Adakon! Umay ka nagbayad! Anya ka matun. Pukaw pukaw. Katap na manggag mo Kasla kayat nak nga ibabain kadagiti karo ba maray. Ipadlaw mo matlauna yan nga ado ti utang ko kan ka. Agbayad kan! Aguray, tao may nilakay ko. Adakin ko na ti pagbayad mo? Nakabayad din ni Ophel, Mare. Anya nakabayad asasawom? Awan to pa inyaw awat ng oray 5? Idi kalman ngay. Nagmalmalam ngayon tultulod kay di nagsingiram. Di nakmat binayadan apolos. Di nakpay pinakan. Katunggal singiran ka, kanayon mo nga ibaga nga ado ti utang ni bakit kuken ka? Iso akwit stan mare. Saan ka nagbaybayad iti pasahim? Dayjayin ati bayad kuken ka. Ay! Sana mabalinday ta. Agbayad ka! Ay kat agkinwinta tayo nga rod No dayta ti saan tayo pagkikinnaawatan. Agasem nga iti panagsubli-sublita iti nagsingiram. Simbang at tapa iti bantay. Di ka pa'y nga rod timulong anagidoron. Alangan mo't alibre dahi jay apanaglugan mo, Mare. Ay, basta agbayad ka, Mario Fel. Tano saan? Aggugubat tayaw. Iso, kita lumalad ka mare. Tanagalas ti ugalay. Tay kunada nga roden, Mare. Agminar iti rupa ti kinangisit ti kararwa. Anya? Iso adi mo urayan nga agbalin akas la rupat bakas ta rupam.
Balbaliwa mong tinaalas nga ugalim, Mare. Saan kayo lang arudan nga agbayad? Insultuan dak pay lang? Ay namare, agbayad kami, inton adda pagbayad mi. Saan mi mitkat nga itarayan? Ngam bayadam met ati panangarkilam iti tricycle ti asawa. Ngem no di mo bayadan, quits tayon. Awan utang main, awan mat utang mo. Quits tayon, Mare. Ditan gagayem tinagpatinggan ti istorya anaadaw iti pagsasao ako nana. Agminar iti rupa, ti kinangisit ti kararwa. Tampok dito'y drama tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Teresa Calay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biag! Agyaman kami itingkay panang tarabay.